Söyle çıkana. Kança çıkarttı ekan. Samarqulov Eldor. Qancha chiqdi boyu? 102. Boyu 102. 1 metr 2 santimetr. Aha. Tarazaga da görüyorum. Kocaboy 1 metr 2 santimetr. Elдің көптің көріңіздер. Uçuyor lastikler ne? Silitra menen bağladılar mı? Yetiştir. Ana tarazasını көрсөтөйүнчү, таразасын туган. Мына канча экен? 161 eкен туганда. 161 kilogram. Oo, мына бизден көрүп коелу тишин. Мына. İki dişken. Linya Melburg. Bir caz ekay. Klitschko festival. Klitschko festival. Koyuңуздар тугандар, лайктардан тырс-тырс кылыңыздар. Тугандар, ассаламу алейкум. Тойникей каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн 19 апрель 2026 жыл Бишкек шаарында мындай выставка болуп атат, ярмарка. Дорогие гости, уважаемые гости наши, получается 4 зубы матки уже абсолют кетет экен. Билесиңер, барыңар. Выставка болгон жеринен көрсөтөлүчү. Кочкор. Тиши канча экен? Тиши байке муну. Азыр ушул чыгабы? 2 тиш. Кайсы линиядан? 80? Аттыкындай дегенсиз, э? Мына каштактар. Ого! Машалла, бары келди. Билем карталары менен экен, азыр ушул чыгат экен да. Бергеле. Кайсы бул чыгабы? Бул чыгат экен азыр. Ач бер. Мына көрсөтөлүчү. Боюнча менде Таразага ана жериңизчи чыкырса сиз менен барайлычы биз дагы көрсөтөлү, мындай канча чыгып атат. Көрөлүчү бир. Глазу только открывает, оказывается. Колчалар, бары келди иним. Линия кайсы? Мынакей. Сын прямой. Кәрим ажы биякта экен. Мельбургтун баласы, Мельбург. Нет, түшүндүм. Мельбургтун баласы келди. Мельбург линия колчалар чыгар балам. Машалла. О, мына. Караңыздар. Мына туугандар, Мельбург дейт. Мельбургчулар. Элдер кирге düşün. Кара, жүрүңүздөр. Шуну тарталы. Таразага бойлорун көрсөтөйлүчү кана. Канча чыгат экен? Samarqulov Eldor. Канча чыкты бою? 102. Бою 102. 1 metr 2 santimetr. Aha. Tarazага да көрөт. Kocaboy 1 metr 2 santimetr. Элдин көптүн көрүңүздөр. Uçuyor lastikler ne? Silitra menen bağladılar mı? Yetiştir. Кана таразасын көрсөтөйүнчү, таразасын туган. Мына канча экен? 161 eкен тугандар. 161 kilogram. Oo, мына тугандар, мына. Бомба дейт. Мына. Көрүңүздөр тугандар. Погодада сөздөр чыта чиликтер я. Мына тугандар. Бара келди. Кишини да бир көрсөтүп коюш бияга келип туруп. Тишин көрсөтүп экен азыр. Кана бизден көрүп коелу тишин. Мына. İki dişken. Linya Melburg. Bir caz ekay. Klitschko festival. Klitschko festival. Koyuңуздар тугандар, лайктардан тырс-тырс кылыңыздар. 162 kilogram. Maşallah. Bari geldi. Так, 4-5 рахмат. Ушул жерден көрсөтүп турабыз эми тугандар, колдон келишчи. Андан кийинки бул. Мынакей. Караңыз. Бул ким деген? Биримкулов Алмаз мы? Юсуп карталар. Тугандар, аягына чейин көрүңүздөр. Ой, канча чыгып калды. Блогерлер. Ала четке токтоп, мамытта чыкпайт. Барды чекелеп сени көрүп туруп. 98? Болду. 99. Ушул жерде. 99. Линия кайсы чыкты? Мына, Патриот. Линия Патриот. Рахмат, оценка. Шерден тартабыз. Кергенге болбойт эми. Кызылда берет. Колонканы ачып коюңуздарбы, экелеп сурабычы. Өзү салуу болобу? Алла разы болсун, туган. Келе болду. Рахмат. Ушул жерге отурайын деп тартайын, э? Мына ушул жерде жигиттер. Туулган. Дай тарталы. Бир эле Тугандар. Рост канча туулган? Места да жок. Азыр эле келдим мен. Вес 144 килограмм. YouTube'дан. Туулга да 2 uu жазыптыр, бир эле uu экен. Туулга дейт. Все, болду, рахмат. Экстра. 3. Кара болмошкор экен. 4, 3. Рахмат. Так, бүтті бек. Бunda эмескен, белки номердеги. Мына. Көрүлөр баштанып. Көчкөрүлөр. Эл көп өтө мына.
Azat ketsin. Tayyor tursin. Xo'jaliyev Ruslan, Mirjalolov Shahruh, Abdujaparov Asılbek tayyor turdilar. 4 qo'chqorlar boshlanib o'tadi. Xanzada vроде qo'chqorlar. Xanzada degan qo'chqor ekan. Xanzada ketdi. 4 mi? 6 tish ekan. Mana shular tekshiryapti shu kishilar. 4 tishlar bo'ladi ekan hozir. Dört dişli çıkarıyordu. 6 dişleri sağlık olsun. 4 tishi yo'q. Bak familiyanızda ayıp koyuyorsun. Şey oldu. Xo'jaliyev Ruslan Xanzada. Xanzada degan qo'chqor ekan. Qo'lcha koyuyoruz Xanzada. Mana tug'anlar. 1 metr 5 santimetre. 1 metr 5 santimetr. Qo'lchalar olsun. 4 diş, 2 yaşar qo'chqorlar 1 metr 5 santimetre bu. Öte sonun. Çiğ bulası o'sha birgeme tavib olgansыңар sizlar, boshqacha o'stirib o'tasizlar. Sekretler bilan bölüşmesinglar bo'ldi. 162 162 kilogram. 162 kilogram Xo'jaliyev Ruslandan Xanzada. Xanzada degan qo'chqori. Tak, sudyalar Xanzadada atsenka belgilan 1 metr 5 santimetr 4 tish. Tak. Sudyalar ketdik 4 5 4. 1 5 qolgani 4. Rahmat. Tak, следующий ketdik. Bağlardı ko'rsatib turamiz naka qo'chqor. Ha, bulkir Qarabog'dan men boya 100 berib salgan qo'chqor ushunmi? Asılbek, Abdurayimov Qadirbek, Aziya deydi. Adolatov Talay, chaqilgan, kelavermaysizlar bir chetda. 4 ishlar barmi? O'zi azal ekan, 4 ishni liboyni olib kelavergancha. Tak. Mana 4 Sulada Muhammad, Brutal. Mana Amurov Asıl. Так, Медетов Нурлан, Буря deydi. Рост 99. mana. Так, bu qaysili? 190 kilogram chiqdi. %90 chiqdi arqa. Hozir bahosini aytadi, qancha qo'yadi. Jurilar. Bu 106 ekan. 1.6 santimetr. Так, kechirasiz. Amrayev Asıl Persich. Persich qancha chiqdi? Qo'chqor. 190 kilogram. Rost qanchalik? Rost 99. Maşallah, qo'lcha olib qo'yamiz. 190 kilogram. Qancha chiqdi? Ровно, да? Ровно 190 kilogram. 4 ishga, maşallah. Sonu 4. Jalan 4. Rahmat. 4 aldı. Так, следующий. 190. Bu Nurlan mı? Medetov Nurlan. Burya. Ana, nak. 180 kilogram. Rost 106, вес 180. Rost 1.6. Хозяин Медетов Nurlan. Кличка Burya. Nak. Burya degan qo'chqor ekan. Sudyalarga yetilib qo'ysin. Sudyalar hozir 180 kilogram bo'ldi. qancha qo'yib bo'ldi ekan. Undan keyin bo'lar ekan. Şaşmayın biz bu yoqda uspet etmay qoldik sudyalar. Ko'rib beringizlar sudyalar. Так, ketdi оценка 4 5 4 rahmat. 1.5 qolgan 4. Burya. Bora keldi. So'ning qo'chqor ekan. Bu familiyangizni aytib qo'ying. Shunday ham tug'anda. Ha, все bo'ldi. Sulada Muhammad, Brutal. Вес qancha chiqdi? 173 kilogram. Rostchi. 1 metr 1 santimetr. To'xtat bo'ldi. To'xtatdilar menda. Nima vesga bir bola qolsin, bir bola. O'rtaning ishini hemen o'ltirib o'ylab bir bola qolsin bo'ldi. Оценка, вот ko'rdilar uspet etib oltasiz. 4 1 5. 1.5 qolgan bor 4 bo'ldi. Shashmag'lachi, rostini tortmay turaman, onu bitirib olaylik. Rost qancha chiqdi? Familiya? 187 Так, kilogram. Abdurayimov Qidirbek, Aziya degan qo'chqor bilan rost metr ровно, вес 1 metr 187 kilogram. Turib turlar, o'zim aytaman, turib turlar.
187 килограмм. Қол чап тұрақшы, костяк. Экстрер, өте сонымен екен, машалла. Так, судьялар. Линияны айтып болсы. На сантиметр ниже стало. Тимировский. Нет, Тимировский, Қочқордың аты жоқ қой. Мына. Тимировский линия келді. Откуда Тимировский білмейміз. Чүй, жаллават, ош. 5, 5, 4, 4, 5. Рахмат. 2-4 қалғаны 5 қойды. 102, 1 метр 2 сантиметр, фамилия. Так, Алиев Фарман. Лайнер дейді. 177 килограмм. Лайнер кличка. Рост метр 2. Қочап қояқшы, лайнер. Охо, лайнер. Атты тапқаны кезді, а? Фарман дейді. Алиев Фарманға оценка беріңіздерші. 4. Жалаң 4. 4 Все, рахмат. Так, болды ұжа, бар бұ дағы? 4 түш бітті бі? Бүтті 4. Аламеден жамат, сұрап қойыңыздар, ұйыштырушылар. Кейін тарым.